igitondo cyiza kuri mwe mukurikiye amakuru yacu kuri The Brown Entertainment. Uyu ni umwanya rero w'amakuru mugiye kugezwaho nanjye The Brown. Ni amakuru agenda agaruka ku mutekano muke ubarizwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni ukuvuga ni intambara ihuje umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero biravugwa ko M23 yaba yambuwe imijyi 8, gusa abantu benshi ntago barakonfirima ngo bamenye nimba ibingibi ari ukuri. Gusa ngiye kugaruka nkubwire ko ibingibi ari ukuri cyangwa se atari ukuri, nabyo ni ingingo turi buze kugarukaho. Nanone kandi Amerika yohereje intumwa ziza kugenzura koko amabuye y'agaciro u Rwanda rucuruza, niba koko amabuye aturuka muri Kongo. Hari hamaze ibihuha bavuga ko u Rwanda rugurisha amabuye menshi kurusha Kongo, kandi mu by'ukuri koko abantu bari bamaze iminsi bavuga ko u Rwanda nta hantu ho gucukura amabuye ahari. Ni ukuvuga ngo ibi bizatuma u Rwanda rugira isura nziza rwari rwarabuze mu mahanga, kuko bazagaragaza koko inkomoko ya nyayo y'amabuye, dore ko ubu ngubu amakuru atangiye gusohoka avuga ko nka Koruta bamaze kubona aho u Rwanda ruyicukura kandi nyinshi cyane. N'ibindi byinshi rero tugiye kugarukaho mw'aya makuru. Icyo ngusabye nta kindi, nimba ari bo wakandagira hano k'uyu muyoboro mugari uguhereza amakuru, ndagira ngo ubanze ukande subscribe, ubundi ukande no kunzogera kugira ngo buri gihe amakuru ajye akugereraho igihe. Ngiye tugiye kubanana nk'uko nababwiye, nitwa The Brown. Nshaka kugira ngo buri muntu wese ambe hafi unkurikire 5 kuri 5. Ni ukuvuga ngo rero amakuru azindutse mw'iki gitondo, habaye imirwano yaje gutuma M23 yisubiza uduce bari bayambuye. Ubwo ni ku munsi w'ejo. Ni uduce 8 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarwanye biteye ubwoba, bivuga ko iri kugenda ifashwa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, bigatuma rero iyi M23 igenda ikubitwa inshuro, kuko bari bayambuye imijyi zigera ku 8. None kuri ubu ngubu yaje kuba yazigaruza. N'imirwano yari iteye ubwoba, ariko byarangiye M23 itsinze izi ngabo za Kongo. Ariko kuri ubu ngubu M23 mu mijyi 8 bari bayatse, hafi ya yose yamaze kuba yashingamo ibirenge. Kuri ubu ngubu rero mbabwire ko hari n'umuyobozi waje gupfa. Uwo ni umuyobozi w'u Burundi batari bavuga izina, muraza kumumenya mu kanya kari imbere. Ngira ngo nanone twavuze ku bijyanye n'uko Amerika yohereje intumwa ziza gushaka amakuru, kuko amaze iminsi avurwa yuko u Rwanda amabuye rwaba rugurisha ruyakura muri Kongo. Twababwiye kandi yuko batangiye gupima ibingibi, kandi ko ikirombe cya Koruta bamaze kukigeraho, bemeza 100% yuko ibivamo ari byo bitangazwa kuri interinete, kubera ko bamaze kubona ko iki kirombe gifite amabuye menshi ya Koruta. Ibingibi rero bigiye kuzatuma u Rwanda rugaragara neza, haba mu mahanga ndetse no mu karere dutuyemo. Ayo niyo makuru twari dufite uyu munsi. Ndagira ngo mukomeze kubana nanjye, tuzongere dusubire ubutaha.